Ubakan sing long ba kato kasi ba pelong jelang ha khalai trek belada bathan roj ban play kita wais po am syam lak play ban yono kita wais po mentah-mentahi mereka ditang kadak ban let play dengan klam ong let thiet no la sha ban yoda wais po ya kani ubakan sing long ha ka jelang jok NPP mentah kasi ha khar penyo trek kalan kat aja ar pulai bla pelong snong jata area ha ka jing dan lang ruba prestuan tensong injection bat balik ki doktor ki wantang sisin sitio ka rung ha ka jimut jin perkhat chonga Nrei habarong kumusan la nga persang hantu kapor balmi kagabi hagayaw jata balikiyaw siya detang ni baruwi human jungaw ni balik hantala ngaong badai berkhantala berpersau sudah sorgar badai berpenpoy umat doktor de bermantrai mangkasni kekuatan gede bandiang ke fencing gede bandiang nrei hagatu kapor kiberiu kibsem nasutu kipersai nga nrei ngasap man yeka ngakang badhadin katu gani kapoy siki tendong jong ka director lagi ka engineering wings jo ka health department ng kapor hapol lashmer kilakat yang agyong klino ye gani naman bang ibu ye ka sanction ban pendep ye gani ngom peniswa ye ka sanction hangni batas dang swa yin sa ayla ipi bantri ye ka tei hostal badhadin katu gani panai nala de pijikren balabiang nadong sedong penhap yang payung sedang sina ke fencing bat kumba galong menta katei ke hospital pernai ke lait menwit unong kendong jong ke khaywar dadon ke jimpang ke pemula wadah khakun don ki bak khakun hangkai mentam thia wadu kasing yo jing mentoi kilong din bat ke khana pateng katei dei daging treisom ke bari ke jong aku khasrana ha ke to por kulai sibul ye ke ding frelang jong ki kunju kini ditang gijing angnot ki bangadang kung sama na di por manswa balhagi khap kidon ki por ki bangalatrai kum bangamno ar post nam ye gani ke constituency hapdeng kijing duk kijing kudu kijing duna kum sama ngaso banwan syakmat jompi baki khap don ki badang kam sam don ki badang kam ambulans ar post nam nampat yushim shitkai ki brio ki bapendon kam ye ambulans nang tei na po shalom Bangang Jushim bangang ay baisam Nrei kadon ke blood donor group association ki brio ubari perlok chonga bat uniu yarap sobha bat ngasiu lai hajar siteng sekali kasem na kapla la jong kani arthos sem ngesekri bat ngam sem long epi hadri ketipat jet yang ada ke ambulans jet yang ada ke senam bangai kam dei guta jet yang aku menang yalam uba pinskan jaga mau berau konstituensi jet yang aku menang yalam uba ke jet benriu jaga mau berau konstituensi hinyu iya ke jingkela banskain kene ke dong ke kentot ku hila bat kene ke khairim ha kene ke mau berau konstituensi bani thu ipi bagane ke litia jonga kalas dang bang jam apdang ke jige asnam dunga gelok dau kumbala keren we sama len bang jirwai ki bobon ki wat UMLA kibobon kilawat ikinong nikman Henry kumlakren mene ngampwa ban ong yeki Henry kiong bagani kapor kobit omla ban mi omla ban rum marway ngami nalaga jong kayin kabahaga de kenti ngayay ban yarap ki brio hapadan ki jige kibobon nanong ka ban jar pateng Henry habangayay ni election mentang ngakwa ban itu ipi kay kabajya hantay 400 Daga berpulang kalakta si Syai ring jonga. Kalakta ika family naman nga day ubriw barang stang ika di kakam kung may maliban contest. Ilok ikun nga kwa itu ukun baar jonga. Mas ndep ko to kijintian at hulay kijin syakren kung ukun. Uyeg na kijagat siya. Uang papa. Jayu papa. Bat balay kiburiw ikren jat iti papa kong ni. Jayu papa. Layu papa. Uyam baru jauh mat kung ukun. Ngadon gijing snow khang ko ko namar mam jujiya bu ngale nam ndey ko madu tada le uri ka bale ram len ngakam utre ngakam madu ju snow madu kusun mapar we dang sang jernut jauh ki uman habang pe elo jong ko ndey ngapai ru security ka mga jam ye ngakam ngaong makren manle kat baki dei bende namar baki ong babadu kan sing de bathok Batula siya persyoy hamadu persun bat namyo damay spasyo nray akwa ba nito ipi ya gajin siya haga khalay tarin ngong bakane kachik hap ribon
Kadai kadawai spa jo piu nong rat. Ba hapo kajilam jong idiputi chief istari madu pastor. Layo subsidi banga khap tangkum kada. Nrenga klem ong letit kata tarik na klem ong letit na asay na klem currency ketit. Namarolay bandala jiapat kini upay ba ula kemen bat al hajar al nang sepen IEP IKI bala kerja. Nrenga itu IEP kenda bahaga kasau tarik berlok biit ubalong emeli biit jongi usim baru keren hapot hundran wang ba kani kadawai baru kentu yang ipai ba bandit hiru napo satay sa may kopet bandal letir ba kadawai kamdon na kutukupor nagalyang kejong nga kuwa ba dito iti kalalong kitile raja nga bakit non kersan jog dong riwar bat ki bamju tip urea ki tip lut hangadong riwar bat banyak petir tip urea lut namar ki isu gelas spread ndai tang haga konstituensi haga jela berawai handai ngapa ban itu ipi uju uperlok bakren bapet kini gadawai la dia bagawan ro don kamu dia uri taila wala don license banon la ban itu pa hadim sisngi bat palit hendong pa ubang dang tengah har roh tepo me ko fet unang pa unang lek kan unang lek Padba, mundur berpi ya thok hane tak mata yok kun asap-asap. Dilaban mundur. Ya thok mata yok kun asai. Nama kata tahu. Ngaslo banang ipi. Kisim kebusan partai. Politics hag election. Kimut bantaket ia ke National People Party bagi ngaku kandidat mau perlu konstituensi. Ngakwa ban itu ipi. Ya kijing sisa ba upat ba harkailong ladap krensay balang ba kijing kersyat diki om dan dawai urea bat nong la dan pulang subsidi ngindu dawai nong rep ulang lejar batang belet mga senum ru nga suleran namar batenten kino kersyat ki om la sudah kersyay pat ba ngong kuno ya kino yalam ken mau bong masa su yalam ya ki khud Israel negeri Egypt syat rum haglitiat jong masas Hangrai umasa suhai sumrai bayalam lai percaya nga bangan kran ya kecik bakum nong lau ya kecik turun jo kini kod Israel ngaru tunju syat hnum hagi nong kersan balai kejia bumi badu nrengong blai kani kecik le cuma kamsen labakla na persan ban penbah ai bagi nong rap ye ngam tipin neng ngasuang adi kadwa yu ya jik khau mission ni po ya sam khau mission yo jingtip ba gilayo dawai nama bukat kiletit upai ba mentau soci ba mano bathok bat manu bamthok pai ba rai mapi hagani ke kenti nang ta de kasurok halat kerang ke ga bajia hang tai polat kerang lamba bijinge bom pai ba khamtam kolong kubi negeri ka Taiwan ni ngakan mau hapo bangkit yai na ponoran badon bijing stom prapos nem ngata Yong kun kini ngamna balestek kini ngapang sengkai rasuran di sini. Nganda peluang di jirang ngakan mau i madu persun ngom madu ayam kini surok. Yong tongan persiang iya kini. Ngapelong kenang sekolah kenang banyo ai kemerun dong ngapelong apa jong siam ngam ir madu itu surok tagadau ngai kenang no iya kini. Dalai ong kiba yelong jirang te patang sening gula keren. Onam la ban pentrei ke surak klem sain manga namti umanga din no ngakwa banjer keteng uperlok biit Henry arpu wai teri udi sembar ka surak la debut house nem al jampuar kita kibang klem manga dawan sini yo tia ngai bang keteng surak halat harang lendei Ilong mi menta kita arunet kiban ka ban pun dale jai lenti ke masuk bat poi sub hadusor Nang tagi ang kuno kaba penrung badukan sing ya ketu kesan hajar si kli brio kebabot siyeng katiba ay ngale ndi mga penbon ang to giba ko abanay nga super syang gani Henry wong no kale geram bakha gini kendiap penayong no wong bagini nga arung siyang akaw jampi upay ba unuwer ba usot kuma kay gabanjiya Henry
ngani tu ipi nagalai hajarin karung khatsan spa pra punriu kunta tertel kedi kebalarung haka kau jumpi itong bala semut yang akau ke jumpi kinang rung ter siter menil lapun napo maulai don padra ladon bakla napo wamlai badu kublai sibun kalok denga larung san hajar kublai sibun dan ini baha ande pojoksa mensisiyo kublai sibun badu larung kanang proses ketu bapila somit lain na batut ka akau pi wala ka akau ternak penimang asna ner nga fol jonga ngala persian men pendep piwat sa kamay ni kanang rung suki pasuki badhadu mata larung hadu si hajar tam kumo na khatsan spa nu papuai kani kala depro ngan ay pendep ya kecing anglod ngan namong bagakam kekren kamjam ngan pendep ya kecing anglod kabangadon hagaman sim ban sekri lagajong lathai ban nang tade upay bawang uno ikani gadawai subsidi don bakam bale mga mde madu kansing mde madu person ngakwa ban perino da kadulir namar baliti tindok kandulir wat yati yo wat yati kumar yo poi syagadi let ma akut mablam what it is mandaban suang mangar balik long daw ni upalok jungar wang le ngalong klam ngotot wat tu senya kumno pilih kam ye gabri jeng gibru kam kor pe yo sya mai wat no kay kabajia ha akhnai tari jawa gos na kat government of Meghalaya Department of Agriculture babat webali jo pi gadi department wang kumno garo andar pa makaten the fertilizer subsidy scheme of the state remain discontinued. Ngakala kasi bayang ini kada wise bot subsidy. Siyem lala banpulong subsidy hadut manta nalay kata gaday kapupani kabaray nagaliang wemani wadi babat ya kakam agriculture hagade kasorkar bat hago constituency dumi. Kaya kabatyang ngarong lang ba madu prostun Bangsar unang rep udal kecing sitam Chiphals nam la pendu Dr. Mukul Sama Ubala ucip di satu report ke kongres Ula pendu ia kena gawas Pacung unang rep Sangha madu ia raplem ia kena rekam Madu rekat usiam Ulalung kejilang ke bakarki Uang aipor badu Sitiyo ingin perkat kat kena kekurur Le ingin le subsidi Uang le sitam sesar Ai se iu upai ba Sia kena konsumsi Upa pendam kam yuria Pratari wakas ngalai ia kendo hajar arpuar Badhak arpusan tari wakas Government of Meghalaya Cooperation Department Sab kaya per Bahang nila to There has been decided the farmer eligible to procure fertilizer from Mecofed will be provided fertilizer at 50% subsidized price over the regulated prices but kanilisan 4% kabala approve nagalyang umadu person kum unoyilam jong kasorka day nin kasi balapoy kenda dawais bo lengba kini kidulir kendau tapi bangila job yang dikata baik pak sini don banut bangkang biang ngangong banut bangkang wajah gelok buru banut bandekam kami sesa ndai tang kata ngong ini madu pek nang bau nong rep klem kokot benong kanong kador sobha peni ya rep jong government madu island sana lemba Vijay Kumar akini kiski ula peni lemba kaji dapat jong madu bahang ne kasulong kajuai mairang nong ston mau perwat nong pa nong po tura bakmara William Nagar ampati resubal para bakini baliyo sing mentoy ya kadi gadawais po bahang ne lada sanspa tekatam kadawai udah hangni layo aspa san punyo si tendor si muna menta mencapai katway kasanspa menta aspa san punyo tam kani kadawai hato kamlang gaji kerho neyo dang non banwan kam sini lada non banwan kam sini omel bayu non yakam to yakam ya kalau kiri usto me wenut yakam bekso tekun kinong syong ngaso badang epi bagani election menta tong ini sakhan lagi keren joli brio lene ngang ba kijing bakla ngang bagi social media ngai kini gajuk menta bai ma ngalong bagi lalong Kristen hendai inget ikhamget
ya ka khat kubor pan ya ka Bible lagi kisi lada keren ya ka jing sisa ngim kan mau tang sui ka jing stiu lahir di kubor nama kata kadau ngin nam ngai khan ya ki kubor ham saya batu ngilong ki beriu ki besat berjit yau ya beli jong kali ka mau perlu konsumsi ndai tang kata nakwa ruman keren mentapi bau nongwar jong ka them ruwar dik jongi how ar hajar khatra ki nongrep ki don ha crisis gabakum ki patba ki pentep school ye ki kun namar usunyam ha tu kapor ar hajar siteng lala die lai hajar ndrei ha tu kapor pieti patba bangadon ke ji dei bar basam pleng kum we mele manswa kadon ke ji dei namar pangidon kum uhmen hadakam nongsar ralam yung de usnyam ye ki syo po assembly balai pinra tayo terpat balai pinra tayo to sobri kau ralam namar ngadam kapri senyam jong meli satai seno pedang ralam ndalara ompat long ha kesin ke banokong apruk tangia usobri klau bat dia terpat ngong rabiang pen asyamdur bandai pada pastong rap salaba lasan rabiang penpisah lemag ini gibyo ngai pipet kene kalong pagkaji aku ni ndala rabiang apruk nagaliang gogomen hapo kajilam joy madu usun badinir nilai keren o madu problem se wala dinidon hal tu kupon laga jong problem se ya gani gakam basa sempiliang ikren ye gadi nanglai hajar mentah kendai sipo hajar yonong gatham riwar ndai yonong badu kasing yonong kinong jela batin gajat teriu lamba kare yang ha gatham ruai sipo hajar mentah hato pindai gijingku nagata kadau jet yang aku memelende dan samtin jet yang aku dan sam jet yang memelende nakabau kunau banyak kan di dunia apa assembly jet yang belum urusan na banta keri bat ke jai teriu kapor keladai pelok berit kene kakam hangapor labang empat long kemungkinan dikit ngawang yang usah sita putran lem ngawang yang amparin putran lem madam mentaru yang kedawai sebab madu perlek lem kene kasurak kerang rolek lem se madu keambulan sorayo ke konsumsi berawai ke bangsi pisah cita kamu lapas nam nganyal pati diwi rekam ngai ngakwa ban yetu yepi bamenta galak boy kapor ba pindeng syu ban pakren yang pateng sahamadu lene hakiwai kapor galak dai ba pinjit dayak yo emle usimpa simsong nagadaga thain batatham riwal bai ke dongi bangan grand dalade ya kejinga jono makro hangtai hasketriya kolok bai kene kapor kebangi keren kedai kapor ibeni share ye kejinga jono susah lada pijit yang atang banau emle something nganga sufi ba namar gani ketin galadei kumong no ke ul vision kebelang ma nadu kapor jong ba martil kapor ba riming katin si katin kapom kaputang haita kapor galadei ba pijit yo no elam bau long no yasakan namar sujet pine something jet daw ni uden bilat ro uden lungu yo tin ba namar pa ya aku sen wa mele reis ibat sini gay ka bajia ki khut samla roha ju kapor hangte mau kuroblok syamthaj wabisar lagi kisah hangte boblok thapkam nagi breu ke banabar kapiasi apa mau kudau ki breu ke banabar sudah thapkam namar bagi yo UMLA banabar konstituensi ki officer nabar konstituensi ya terukam para bagi satma ki konsamla ki balanang rasat hadare ka mau pro konstituensi andai agri kejupat maka ikun la puli lanang rasat la graduate BCom MCom BSc MSc dawan patsi por terbut ni tumi anang yotin siyeng ikun tep hauta nama yotin nalai ban jema kun ani social kai kini katau kun pang dalapan si MCom tep kakam hablok lajong long nong wei hala kajong ke konstituensi telada pigi pa kemen pinagatin kun nongnya kandi nalapas BCom kun gantai lapas MCom setia bor sa ingwai sutu ina figara nanong treni nrai kene kajiwan jonga benra ya kene kejingan jonga kumwe mele
ban long how no snem arjak play le pijit bangan wonra I ka policy bat ka jingkala klem ki jingkular ki jing anglut ngan nang yai pandai hendak ni ka meliskin bon ki bersyukur tang hasanti kawai gerai ke bangasin hante pot hunrai banga ai ke jingiram ngaitin haga polok daw le isne sishaju slap yang mopli aitin sebelu narai ar banai ram si snem ram klentap ye kata datin regai ke baja ngom bale pintap ye datin yong badu ngam dan pisa bantit lentang stem le ayu katin karom haga jimut chu perkacunga ngan persna ei kom tangkum kadang hapo si alak ladan bakla I pelut lai kamera ndala dapsna ndai bang bala bersnal ndai tangkum kedak bagarum ha kolong bala dan jia bang job ku memele nak akurusteng sigrur al pusanlak kan let Syakit longi ki bamdan pisa bantit lang stans nem ngan pensna nak di kaskim jong pai pa man kisrong kat balai kata dari kalorin mo dong namar bangakwa bakung no yalam uba pipin jet manta aga punya uterek bapin yen nange bapin jet nga bangan warna itu cingkena ngakwa balya bahai pikin mau kunro konsumensi layat bon teligis nem layat bon teligi por naga persang bantrai dan pendat lagakam handai haga por election kijing kena ki babon kijing ketah ki babon ngamudor ya lede babalai begini ki kena ya ngam dai umreo baladap jateng balai ti ki dak sirat ya ki kena balai prabah prabaladap jateng balai nam ya dak meya saram sasayu na badu suhiar hata ule unta baik ikhlaman menyelap election ya kan orang lejong kini perlu kamu kontrol isu ambil badu kan uhiar hatan roy uhiar hana orang ngasih orang ini ya kedua serna mengalas teplong na yalor di dalam me nama kata tahu ingin ngakan orang pun katan luar korilum bat liwar hagane ka tinti mata ngagan panya piba piskan gajimul tongin sayong rewlajang o manlang urang kandi urang pawar banya sa igajinge jong unaw mapunraw hangtay hapo asami kakenra kabalat tuang ni taipat sa sisin ni kamapunraw banya ka burang balajak ni wanra daytang ka arpunya utarik bapintep haga sembol jonga haga kot tarik ini na pulo na gajikben habang ikaunting ya kabut in raya kalamajo gajikben kalamajo gajingjok next yu bahe ngin kawe bangilayo yu emade batmai hadin jong bahe alatin ubadu kan sini Ulay sibo najab na pa ang ini pa para nang siyang Kajimwan juga banyak kunci election. Kawan tang tuway kasur kalong. Bangan senlawan banong nga isi yelo kibele persaang ni kamtam ya bahe ulong prasnong ubak hari jom. Ngam senlawan dan katanurin. Hendra yang kenmau ba imei habay latmen. Keno kata nga imei ngong may wajumlin bansajan. Wajumlin banlej ngay namar ba tenten hakijing lomrio lano warta ngawan sene sigalampang juga mau pro konsulensi namar ngamayo kami kesangi giwan gibreo hawar hajarap na yom dan jagasu kitrasong dari peminggu jadi hakani kapor kababiang bangan long no yalam jom ka mau pro konsulensi hakani ka alpu kanai konsulensi bi kecongi Henry Kani election nata, kibabun kinong song, isapan sutu bakla, kiyong ro no pitet, babadu kasing udan halata ka party, kabakunta kuni. Henry Sanslam barok ini ke party gidan, hapa ka jam jo National People Party. Henry Sanslam kisap man kisap jarjar. Bandala day kini kapor, si benay arbenay napelai kini campaign election, iya mikum tanro.
ha na por slap ya pa na porang mau na porang den kat badai siro sam balai bisap menta parhala isi long yetia man kemet hapos ketret dehang ne bom banagolok hero om de golok telasan ba yang pipi ka piladan menta kadulamen pila kijilun menta pat pilang ka masnew baray ba si katapat himi na de masakar namar ka kada the election o ikon samna ilong pa tongin yang dagaway kasur bangin warna iya kecintila tinagalian juga ngalong keren jurong na malimanu idan hang iban pansay susu dan reswa pangan pukul